Pozivamo ljudi. Znači mi igram Mumu i ja. Da, zvuči glupo, ali nije glupo. Stigao sam do Age 8 prošli put. Vjerojatno znate ovu igricu jer je dosta popularna. Enter game. Oh my god! Ok. Uništavam ovo. Idem kamen, kao što vidite. Ja ne pamet napravim bazu i da prži. Da me drugi ljudi ne koknu i ovi... Čekaj, ovo je drvo. Ja mislim da je ono. To ne treba da bude to. Ne DD. Neću DD. Zašto slik nazva DD? Nemam blage veze. Ali mi ovo izgleda kao dobro mjesto za bazu. Ovdje imam i ova. Malo jabuka ću da uzmem. Zato mi je to potrebno za heal. Uglavnom, ovo je slično kao Minecraft. Kao ono kad igrate na serverima. Veoma slično. On je bio lik, tako da ne bih volio da mu se približao. Izvinite zbog ovoga. Zato se čuli, ali to sam bio ja. Tako da. Ok, neću to da radim. Previše loade stvari odjednom. Ok. O, imam mnogo jabuka. Drvete imam najviše. Evo ga, ovo sam htjela da dobijem. Sad mogu već da počnem da pravim bazu. Sad je već sve druga priča. Uzet ću ovo. I ću kamen postavim ovdje. Postavi! Ok, može i tu da se postavi. Postavi se! Pomogu, šta se depeš? Diskonektovala sam se! Reloadovao sam, moram na nekom mjestu da je bolji Wi-Fi. Evo, mislim da je bolji internet. Četvrti sam. Ovdje igraju samo... A nije! Smanjuje mi rank! Smanjuje mi rank! Kako ti mi smanjuje rank? Pojio! Ubio sam Poja! Jednog lika sam crkao. Ja sad imam 100. Uskoro kad budem bio Age 2 ću biti valjda prvi ili drugi. Ali bik prokleti hoće da me kokne. A ja to neću. Evo ga. Pokušaj 2. Ovdje malo bolji internet. Znam da sam je ovo mjesto svečano i neću da me 500 ti... Ček, ja sam ovdje bio prošli put, da. Ja sam. I nećeš sad. Znači, bik me neće ponovo ubiti. Neće. Ja sam 5. na... Hoćeš me ostaviti na miru, biku glupi. Wolf. Gotova priča. I Buk i Wolf. Vuk. I Vuk i Wolf. Ma daj. Ok, ignorišite ovo što sam upravo uradio. Ovo mi je omiljeno mjesto. Još imam puno resursa. Ok, samo ne sam da crknem i ne sam da se diskonektujem. To su dve najgore stvari. A od tebe ću kao što vidim da ja crknem. Po 500 put ću da crknem od bika. Zašto ide 100 na sat i prejako udara? Kod ima strength 500 i speed 500. Sad mi treba kamenje. Evo, kome ovdje treba kamenje, nema kamenja prosto. Ovo došla sam do reke, to je jedino kamenje. Mislim da ovdje negdje ima kamenja, zašto mi je mnogo potrebno. Jabuke, ajde makar to za heal. Inače 10 jabuka je jedan heal, 20 života, tako da. Mi jabuke dosta potrebne, ali želim. Doviđenja. Ne, neću. Dik je 7. A ja nisam ni jedan.
7. a ja nisam ni jedan. To je logično. Samo moram da dođem do makar iđe 8. Billy, on je boss. Boss koji može da ubije lik. Evo ga Bull. Billy! Samo ne smijem da me rokne Billy. Ovdje ima ovoga. To je kao taj neki sveti kamen. Onda je uglavnom pustinja. Ali to je kao pustinski kamen, mislim. Uopšte... Ujdemo! Ovako se inače brže skupljaju stvari. Dobijem po 2 ova. Što je odlično. A kaktus inače ne može da se uništava. Ne pokušavajte to. Nikad. Oh my god, lik sa swordom. 8 sam, to je odlično. Billy me juri. To ne dobro. Kad me juri Billy ne mogu da mu pobegnem. I Billy Bull. Oba me jure. Oj, bože, ne mogu ni resurse da skupim. Ili sam, brate, prošli put bio Age 8. A da me nije jurio Billy Bull. Kao Brawler iz Brawl Starsa. Da, snimat ću Brawl Starsa inače. Ako sad crknem, snimat ću Brawl Stars. Ako ne crknem, nastavit ću ovo. Evo me, upustili sam malo kamena. Kamen mi je uvijek potreban, no ja imam to kamena. Moram raditi na nekom mjestu da ima i drveća, i jabuka i kamenja. Ja ću sad napravim bazu. Ok, ovdje ima drveća i kamenja. Ovdje ima jabuka. Savršeno mjesto! Postavim. Inače, ljudi, ovako se pravi baza. Mislim, ne volim da napravim bazu, samo neki štit, ali ja volim da pravim bazu. Tako da... Postavi! Lik je toliko smotren, ne može ni da postavi ovo. Hvala ti što si jednom u mom životu postavio ovo. Onda ću postaviti još jedan štit od stona. Zašto mi je od stona lakše nego od drveta? I onda mi ostane tu drvo, pa onda nastavim sa stonom i onda moram duplo da ga radim. Što realno nije poenta. Samo nosim još jabuka, još jabuka. Vraćam se... Dobro, neću, crčit ću za to vrijeme. Neću. Moram ići da skupljam. Ok. Wow. Ajde, kaži se vidi isto da. Ok. Postavit ću ovo ovdje. Možda pojedem jabuka. Inače troši se 50 jabuka. Ja sad ne mogu da jedem. Zašto mi je healthy food. Trebam još sona. Znači mogu da postavim 30 ovoga. Tako da mi je stone sad mnogo potreban. Ja stalno, ali bukvalno stalno izaberem ovo. Zašto mi je tu 150 vuda, to nije problem s ovom mašinom za uništavanje. Ovo bukvalno može se nazove mašinu za uništavanje, ljudi. I da, like i subscribe naravno. To da niko nije zaboravio. Znači, apsolutno niko. Ni! Ok, nisam mogu da pričam jer me juri Wolf. I dalje me juri Wolf. Nemojte mislite da vam video baguje. Znači nisam pričao zašto me juri Wolf. Glupi Wolf. Yeah. Uzet ću bow. Oh my god, sad imam bow.
nego postoji dobiti crossbow posle ovoga. And spikes. Neću spike. Ja ću samo da skupim za onaj top. Ako ste ikad došli do topa. Ako niste, ja ću vam pokažem. Inače, ko igra neka napiše dole u komentarima. Ja igram ovu igricu. Znaš se stvarno ne znam ko ne igra ovo. Baš je popularno. Ja zovem Unknown ovdje, zašto nisam stavio ime. Stavit ću u sljedećoj epizodi ovoga. Mislim... Stavit ću Brawl Stars sljedeći.